Juei que vam fare una crustada de pumos e armagnac a Isidore, una ricetta de mametto Bertaniero. E ça, Picciu, fabricar queste beu magique et delicat necessite un biais quasi mystique per far danzare la pasta all'infinito. Mais juei que vam fare una crustada hyper mega giga simple. Sunt nus sarrasis installati in Aquitania che porten la pasta fina. Nus gascus la duten duncos e inventen aquest tresor riconosciut all'internazionale. La nostra crustada che si realizza mei che mei da Helios de Bric, originario du Maghreb. Il de pica, che avevi pas pensato, laiki. Pintrats las fuellos, sopicats de sucre, buta l'armagnac sur las pumos e salpicats de canela e de sucre. E zoom! La crustada, che smigioteva e per mai cavun d'entre vos pudes apesar un glacet de vanilla. Un truc de baus, wesh!